Ku 10 turahashyira umukinnyi Edison Arantes do Nascimento Pele. Uyu mukinnyi kandi akabaza ku 10 w'abakinnyi b'ibihe byose, abakinnyi bakomeye, abakinnyi babayeho b'ibihe byose. Uyu yavutse kuri 23 ukwezi kwa 10 1940, avukira i Teres muri Brazil. Kandi Pele ikindi wamenye nuko yatabarutse kuri 29 ukwa 12 mu mwaka w'2022, areshyaga na metero 1.73. Pele yakiniye amakipe abiri gusa arimo Santos yo muri Brazil na New York Cosmos yo muri Amerika. Ayakinira imikino 647, ayatsindira ibitego 606. Ikipe y'igihugu ayikinira imikino 92, ayitsindira ibitego 77. Yatwaye ibikombe by'isi bitatu, icyo mu 1958 cyabereye muri Swede, icyo mu